sore hari ini ya. Dari siang menjelang sore ini. Siang menjelang sore, menjelang surup. Menjelang suro juga ya. Wes suro gimana misalnya. Yuk kita persembahkan yang mana Mbak Yuni? Janjine lali ya. Baik. Ya, yuk Mbak Yuni dikasih tembangnya Janjine Li ya. Senengannya udah ganti lagu loh. Mau kacek sidik loh Mbak. Ya. Mau ora genep ya. Ready Audio Jeng Yuri Jawa. Oke baik Mas. Ayo Bunda goyang Bun. Dina minggu sing tak bacotke Bunda iki saged iki Bu ya nyanyi nggih. Janjane ya. Janjane kowe nang Matur nuwun ingkang sampun. Kondur ibu-ibu. Nggih,
Sore-sore kok malah do kondur toh Bu. Ini Nggih. yang dari MBG ini tadi nggih. Dari MBG, kok bisa MBG? mak-mak bokong gede. Betul Bu, leres Alah, MBG. Ada teh diegal-egalno bokonge. MBG. Oke, sugeng kondur nggih, hati-hati di jalan. Kanggo ibu-ibu tak nyanyi nggih MBG. Mak bokong gede. Diseneni Mas Balul lho. Iso-iso wae. Nggih, kandhane kok. Ya, bacotke janjane. Janjane yo. Janjane kowe Ya. Agak terheran-heran dan kagum. Kenapa kok?